Matthew chapter 14 verse 21. Kung nana sa amen. Tanamanindog paleo para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Matthew chapter 14 verse 21 nga to sa verse 25. And they that had eaten were about 5,000 men, beside women and children. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. I like that line. He was there alone. Dili gayud ka makaangkon sa suod nga relasyon uban sa Dios hangtod ikaw mokat-on kaysa unsaon pag-inusara, how to be alone. It's not part of Asian culture, but it's part of Christian culture. Alone with God. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Kita nakasabot sa pulong contrary. It's like it's batok nimo, it's against you. Sometimes it'd be supak kung nakastori ka ba sa tao. But the wind was contrary. The Visayan translation is very interesting. We'll see if we understand it when we get there. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. Bisaya. Og sila nga nakakaon, mga 5,000 ka lalaki, gawas sa mga babae ug mga bata. Og diha si Jesus mipugo sa iyang mga tinun-an sa pagsakay ngadto sa usa ka sakayan. That's interesting. It almost sounds like they didn't want to go. The English is constrain, and that's force. Pugos. Wala kay choice, sakay na, kaya na ako kini, ato na mo, ako mo apas unya. I apologize, I got lost. Ug diha si Jesus mipugo sa iyang mga tinun-an sa pagsakay ngadto sa usa ka sakayan. Og sa pag-adto una kaniya ngadto sa pikas daplen. Samtang siya mipalakaw sa mga panon. Ug sa diha nga siya nakapalakaw na sa mga panon, siya mitungas ngadto sa usa ka bukid palayo aron sa pag-ampo. Og sa diha nga ang kagabhion miabot, siya dito nag-inusara. Apan ang sakayan atwa na karon sa taliwala sa dagat, gituya-tuya sa mga balod, kayang hangin sungsungon. Does anybody know sungsungon? Sungsong means, sungsong is here's what it means. It means to go against the wind or the current. So kung naisuba, ikaw magsuba, mag-agos dere, ikaw maglangoy dito, nagsungsong ka. Kung naihangin, batok sa imong barko, o ikaw muadto sa unahan, nagsungsong ka, batok sa hangin. So, good translation. Kayang hangin, sungsungon. Ug sa ikaw pat nga pagtukaw sa kagabhion, si Jesus miato ngadto kanila ug nagalakaw ibabaw sa dagat. Title of my message tonight comes from the 25th verse, in the fourth watch. In the fourth watch. I told Beth today on the motorcycle, I said, Jesus wore 4 watches because he was so busy. Busy kaayo siya, kinahanglan siya upat ka watches. She got real quiet. And then she said, really? Dali makakita sa akong nawong. Maybe 4 sundials in his robe, I don't know. In the fourth watch. What does that mean? You will find out by the end of the sermon. Magampo ta, dayon kamo makalingkod. And Father, would you please bless the message tonight? Thank you, Father, for speaking to my heart this afternoon. Thank you for helping our church and blessing us. Thank you for growth in our people and
thank you, Lord, even for struggles that you use to grow us. Now, please, dear God, bless our church tonight. Fill me with your Spirit as I preach. Strengthen me, please, physically, emotionally. Keep my mind sharp. But most of all, please, Lord, fill me with your Spirit. Put your hand upon me as I deliver the truth. We need you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Little boy, can you hop up, erase that board, and put it up here for me, please? Murag na eraser dito. I had several sermon ideas. Nakoy ubay-ubay mga ideas. Usahay, mosulod ko sa office, aron magandang si mensahe ug wala ko'y idea. Pero karon hapon nakoy daghan idea para sa mensahe karon at basing kini. Dayon sa diya andam ko mag-start good sa pag sulat sa mensahe. Hey, Brother Felix, welcome, sir. Nag-feel ako ang Diyos nagpugong na ko. Wala siya nagtugot. Mag-follow ko sa akong ideas. Naglantaw ko sa akong listahan sa mga ideas. Nakoy hundreds and hundreds of sermon ideas. And I started looking at the most recent, maybe 10, 12, 15. Nag-feel lang ko ang Diyos nagsulti, delete pod ka na. I started feeling stressed because ang tanan akong plano na bungkag na. Thank you, Brother Leader Boy. I'm going to have you help me in a little while, wife. We're going to put some time-related issues as far as helping us understand the timing of the story. So I started reading my Bible. Kaya kanagayud akong buhaton kung magduda ko sa saktong mensahe. And I read 2 or 3 chapters in Matthew. Maybe, I don't know. I read a few chapters in Matthew. In balik-balik ang Diyos nagdanit sa akong kasing-kasing sa Matthew 14:25. I just realized I read that yesterday. That was in my list. But I didn't want to preach it. Kay wala ko kabalo sa padulong. Nag-feel ko basing kana manggod pero unsa man, I don't understand. Unsay application kung magwalik ko gikan sa Matthew 14:25 in the fourth watch. So I read, I think, today all the way into up to 2021. Pero ang Diyos wala nagtugo na kung magwali sa lain. So nagluhor ako sa akong chair, nagampo ko. Ang Diyos nagklaro. Matthew, cannot you at Matthew 14:25. By the way, Matthew is not in my scheduled Bible reading this month. Wala gi schedule, pero Domingo sa hapon, nag-feel lang ko nga ang Diyos ganahang ako magsurog basa sa Matthew. And kining ang mensahe nagikan niya na og napailaing mga butang nagtabang gyud kanako karon simana sa akong kaugalingon kinabuhi. It's amazing how God will guide you if you will let Him. If you ever feel a nudge, something on nudge, just I can nudge you with my elbow. If you ever feel a nudge, kinahanglan ka mo basa dere. I promise, kana wala nagikan sa yawa, basa na lang. So, nag-andam ko sa mensahe dere, but I'll be honest, for the first 3 pages, I didn't know what the sermon was going to be about. Ang story nga gibasa nato nag-follow sa famous milagro ni Kristo sa dayang nagpakaon siya sa 5,000 people, 5,000 men, dugang pa ang mga babae, ang mga bata, basing 15 or 20,000 people, gipakaon ni Kristo gamit ang 5 loaves and 2 fishes. And we read that in verse 21. We're going to walk through the story. Get your Bibles. Look at verse 21. I purposely included that verse to give us context for our text. Matthew 14:21. Kung nasa amen. And they that had eaten were about 5,000 men, beside women and children. Og silang tanan nangaon og nangabusog. That's a good word, busog na. Og nangabusog. Og sila mihipos sa mga tipig nga nahibiling nga napulo og duha ka mga basket nga puno. So Jesus just finished feeding the 5,000, pero duo sila sa Sea of Galilee. And I want you to notice what happened next. I mentioned it a minute ago, but let's look at it. Matthew 14
and verse 22. Matthew 14 and verse 22. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him under the other side while he sent the multitudes away. O diha si Jesus mipugo sa mga tinunan sa pagsakay ngadto sa uskasakayan o sa pag-adto una kaniya ngadto sa pikas daplen samtang siya mipalakaw sa mga panon. Now this is very interesting. This is not the way Jesus normally operates. Dili kini ang iyang kasagaran nga paagi. Nag-finish siya sa pagpagkaon nila, humanap ng milagro, sila nagtigom sa sobrang nga nabiling. And then Jesus says to the disciples, get on the boat. Kamu mag-unat na ako ray mo apas. Ako na lang magpalakaw sa mga tao, aron sila mo uli, ako mag-dismiss mga tao. Kamu makauna na ko, nga sa pekas nga dalan, ako mo apas. Now why would he do that? A few weeks ago, nagwali ko sa mensahe kabayan sa Baguio, dito sa daga, o si Kristo natulog, pero nagyapon siya sa barko, ayaw pag-ambag gikan sa barko, kay si Kristo na sa barko, diya sa Baguio, pero kini nga panahon siya, nagpadala nila una niya. Why did he do that? Now, I'm going to tell you a secret. In my outline, I put, I'm not sure. But by the time I got to the end of the outline, I figured it out. So I'm going to change it and say, you're not sure, because I haven't told you yet. What's the hurry? Nga naman sila kinala magdali-dali mo, ato na. Nga naman, dali sila makapabili mo, tabang kaniya mag-dismiss. What's the rush? Well, I can tell you this. He had a reason. Watch me now. Ang Diyos nga nahibalo sa tanan, kanunay na mayong rason para sa tanan niyang buhat. God never makes a decision just because kalit lang, just feel lang maghimot niini. God doesn't do that. He had a very good, very specific reason. May I remind you of a truth tonight? Ang Diyos nahibalo sa tanan, ikaw wala. Busa ang iyang tambag, kanunay mas mayo kaysa imong plano. But look what happens next. Jesus says, you go, ako raidere, ako magpauli kanila. Matthew 14 verse 23. Kunana say amen. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. Sa diha nga siya nakapalakaw na, I have a hard time to that, nakapalakaw na sa mga panon, siya mitungas nga to sa uska bukid, palayo aron sa pag-ampo. Ug sa diha nga ang kagabhion miabot siya dito nag-inusara. So here we see a possible reason. Basing si Kristo ganahan mag-inusara. So nagpadala siya nila aron na siya time mag-ampo. Pero kung kanang rason, pwede siya magsugot nila, ako mo saka, darera mo. So murag dali kanang rason. But here we find Jesus, he sends the multitude away, and then the sun sets. So ang kangingi mo tabon na sa tanan. Can I say that? Ang kangingi mo tabon na sa tanan. And we find Jesus at that time up on a mountain praying. Now this isn't the message tonight. But can I just say, kung ang anak sa Diyos mismo, kinahanglan magahin og oras ngadto sa pagampo, diya sa yutan-on kinabuhi, buwang gayud ta kung dilit ta hunahuna kinahanglan ta magampo. If the very Son of God needed time alone with his Father, how much do we weak, frail Christians need God's help? Well, that unsa palabaw? Unsa palabaw pa? No, unsa labaw pa. Something like that. Kita nga mga maluyahon, kinahanglan
sa oras uban sa Diyos. Look with me at verse 24. So si Kristo na dito sa bukid nag-ampo, pero asa man ang mga disciples, samtang siya nag-ampo. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Apan ang sakayan atwa na karon sa taliwala sa dagat, gituya-tuya sa mga balod, kayang hangin sungsungon. I mentioned earlier, sungsung means to go against the current or against the wind. So si Jesus na dito sa babaw sa bukid, ug ang mga disipulo niya ana dito sa taliwala sa dagat, sa linaw, naglusod nga mag-cross. I did a little bit of research this afternoon kay dili ko familiar kayo kabayan sa topics like Sea of Galilee. I'd kind of forgotten. The Sea of Galilee is about 13 kilometers wide. So about 1/4 sa pagbiyahe gikan sa dapitan ngadto sa Dumaguete, 1/4 ang distansya. So kung magsakay ka sa Fast Cat, 45 minutes basin ang sakay. Pero wala sila nagsakay sa Fast Cat. I lost the word, bugsay? Nagbugsay sila. How do you know sila nagbugsay? Well, two reasons. Number one, the Bible says the wind was against them, so dili makagamit sa mga sails. Number two, over in Mark, the Bible tells us nagbugsay nila, naghagok gyud sila. Let's look at it. Mark chapter 6 verse 48. Na pareho nga story, but there's a few different details to be seen. 13 kilometers, medyo layo-layo ka na, pero ang mga disipulo na yun niya na, kay ang upat nila, mga fishermen, morag silang tanan, nagtubo doon sa dagat. Familiar good yun sila sa Sea of Galilee. Silang tanan comfortably sa dagat, morag dali ang fishermen lang, kabalo og bugsay, morag silang tanan familiar kayo niya na. Let's look at Mark chapter 6 verse 48. Kung na say amen? And he, this is Jesus, saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them. And about the 4th watch of the night, he came unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. Ug siya nakakita kanila nga naningkamo sa pagbugsay, kayang hangin sungsungon kanila. Og sa may ikaupat nga hugna sa pagbantay, in the other place they just used pagtukaw, I think. Ikaupat nga hugna sa pagbantay sa kagabhion siya, si Jesus, nagaato nga to kanila, nga nagalakaw sa ibabaw sa dagat, ug molabay unta kanila. I love that. Nagplasas molabay na lang. kita ta sa pekas, padayan mo! But I want you to notice something. Before he went to them on the water, he saw them struggling. He saw them. Nakakita nga sila naglusod batok sa hangin. It wasn't a stormy night, dili bagyo, kusog ra ang hangin. Murag clear kayo. Murag bright kayo ang bulan. And we know, because we just read in Matthew, we know he was on a mountain. So nakakita siya kanila gikan sa bukid, samtang ang adlaw nagsalop, ang ngit-ngit niya buot na gikan sa babaw, nakakita siya kanila. Mura na mga lights put sa ilang boat. But he could see them struggling. Are we still in Mark? Did I have you turn to Mark? Are we in Mark? Go back one verse. Look at verse 47. And when even was come, that's evening, gabi na, ngit na. When even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. Ug sa diha nga ang gabi miabot ang sakayan dito na sa taliwala sa dagat, ug siyang naginusara diha sa yuta. So the sun has set, ang kangit-ngit nagtabon na sa dagat ug sa land, ug siya na dito sa yuta
that we know from Matthew, he had already gone up the mountain because na siya sa babaw, sa diha ang gabi miabot na. We read that in Matthew. So as darkness falls, and probably even after darkness falls, makakita siya kanila nga naglisod sa pagbugsay. He saw them toiling in rowing. Siya nakakita kanila nga naningkamot, naghagot sa pagbugsay. Pero wala sila nag-progress. He sees them struggling. But I have a question. When did Jesus go to them walking on the water? Kanusa si Jesus miadto ngadto kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Does anybody know? In the fourth watch. Let's look at it. Go back to Matthew to see it. Matthew chapter number 14. We could also look at it, Mark 6:48, but let's get back to our text in Matthew. Matthew chapter number 14, verse 25. Matthew chapter 14 and verse 25. Kunana say amen? And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. Ug sa ikaupat nga pagtukaw sa kagabhion, si Jesus miato-ngato kanila nga nagalakaw ibabaw sa dagat. Does anyone know when the fourth watch is? Kanusa bang fourth watch sa gabi, ikaupat nga pagtukaw, ang ikaupat nga segment sa pagbantay? What does that mean? Wife, you can come help me at the board. The Jewish days and nights were divided 12 hours each. Here's what I want you to put on the whiteboard, wifey. Day dash 6 a.m. to 6 p.m. sa atong pagikaron. So the first hour was from 6 to 7. The second hour is from 7 to 8. So your daytime is from 6 a.m. to 6 p.m. Israel's pretty close to the Philippines. So dali sa Pilipinas, ang adlaw magsugod 5:30, sometimes 6, depende sa panahon sa tuig. Kung mangingi na, 5:36, maybe 6:30, depende sa panahon sa tuig. So priyo-priyo dito sa Israel. So what they called night started at 6 p.m. So night, 6 p.m. to 6 a.m. So kung magbasa ka sa mga stories ni Jesus, he talks about ang tao niadto sa merkado, nagsuhol sa tao aron mag-work sa first hour, dayon sa third hour, makakwenta-kwenta ka. Ang third hour, that's 9 a.m. Then the sixth hour is 12 noon, etc., etc. Pero sa gabi, ang gabi nabahin, na upat ka bahin. They're called watches, meaning not a watch you put on your wrist. It's called a watch, meaning na ay tao nga magbantay sa pipila ka oras sa gabi, magprotektor siya sa syudad or kana nga paagi. That's what it means, a watch. So it's the idea of guarding your city or your place, your boat, your house, na ay panahon sa pagbantay. So the first watch, the second watch, the third watch, and the fourth watch, each watch was 3 hours long. Upat lang. I can't talk. There were 4 watches, only 4, and each one was 3 hours. So, first watch. What time does night start? 6 p.m. So the first watch goes 6 till 9. Second watch goes 9 till 12. Third watch goes 12 till 3. Fourth watch goes 3 till 6. So magpuli-puli ang taong magbalantay aron ang tanan makatulog gamay. Di ba? My wife is very good at math. I do not need to help her with this. She can handle it. Baka mo magbantay aron dili siya masayod, ha? Now,
Kanusa. Alright, everybody look right here at me. Kanusa, si Jesus nakakita sa kanila nga naglusod sa tunga-tunga sa dagat. Doo-doo sa alas 6. Nagsaka siya sa bukid. Ang kangi-ngi niabot. And somewhere in there, he saw them. Doo dere nakakita sa ilang kalisod. Kanusa ba siya miadto nga to kanila? Somewhere here. Now, I'm just going to tell you, if you know your pastor, I'm a problem solver. Ganahan ko mag-ayo sa mga problema, magsolbad sa mga problema sa tao, ni bisang kinsa, I'm a problem solver. O kung mahibalo ko kabayin sa problema, ganahan ko mag-ayo niya na karon. Not tomorrow, not later, karon. That's my personality. And as a problem solver, I don't understand this. Nakakita siya sa ilang kalisod, somewhere ni inik nga dapita, and then he made them wait 9 or 10 or 11 hours. Naglusod og bugsay. You ever try to row for 9 hours? They tried to cross the lake for 9 hours. Now, at some point, maybe they were better Christians than me. I would say, you know what? Why don't we just go with the wind and go back to the other side? Si Jesus nagyapon dito, we can sail tomorrow. But Jesus said go, so they obeyed. But 9 hours. But here's what I struggle with. He knew. Nakakita siya sa ilang paghago. Nakakita siya sa ilang kalisod. Nakakita sa ilang struggles. And he waited. Just like when Lazarus was sick. Sila nagpadala sa mensahe ni Kristo. Jesus, he whom thou lovest is sick. Siya nga imong gigugma, nasakit kaayo. And he waited 4 days. Aron mamatay siya. Kituyo. Same thing. 9 hours. And I don't understand that. Here we have the Son of God. Dito sa babaw sa bukid, nahibalo gayud nga ang iyang pinaka-duol, pinaka-suod nga tigsunod, pinaka-mayong tigsunod kaniya naglusod dito sa tunga-tunga sa daga. Wala siya gibuha. Wala. Nagpabilin lang, nag-ampog yapon. And we don't even know if he was praying for them. I don't understand that. Kanadali mag-uyon sa akong personality. Ginoo. Jesus, the problem is Jesus is nothing like me. That's very good for everyone. You can be thankful for that. But I don't understand that. Now, think with me for a minute. Sa diya, nakakita sa ilang kalisod. Makaato ba siya kanila? Pwede. Napugnan ba siya? Wala. But he did nothing. Said, oh man, naglusod sila. Sige. Kai? Have you ever looked up at heaven and said, Kai? Kai? Every time we do that, God does this. He says, you don't get to interrogate me. I'm the judge, not a witness. He could have gone immediately, but he waited 8, 9, 10 hours. But for that matter, nasa dito sa bukid, kita. Dili pa siya makasulti, peace, be still. Hilom na. Couldn't he do that? He didn't even need to leave the mountain. He didn't even have to stop praying. He could say, Lord, would you take care of that? Thank you, Father. Come on. But he didn't.
Let's look at verse 25. Matthew 14:25. Matthew chapter 14, verse 25. Hunana say amen? And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. Ug sa ikaupat nga pagtukaw sa kagabhion, si Jesus miato nga to kanila nga nagalakaw ibabaw sa dagat. Now, I'm sure, sigurado nalipay gayud sila. Mukita niya. Once they knew, dili siya ghost. They're not seeing a spirit. That's Jesus. I'm sure they were happy. Pero nga naman, why did he wait so long? Nga naman naghulak gayud siya 9, 10, basin 11 hours. When I started writing this message, I didn't know. God likes to do that to me sometimes. But now I think I do. Nga naman si Kristo wala ni ato kanila diretso. Here's the real simple answer. Because he knew that they needed to struggle for a while. Nga naman siya nagpadalat nila una kaniya, kay siya kabalo sila kinahanglan maglusod sa pipila ka oras. Kinahanglan sila mahadlo, kinahanglan sila masamo, kinahanglan sila mag-atubang sa problema kajot. Now, I'm just going to be real honest with you. I don't like that at all. As the pastor of Truth Baptist Church, I don't like that truth at all. Say, why, Pastor Mike? Because we've struggled here for 7.5 years, and sometimes I get really tired of it. And when I got to this point in the message, I'm going to tell you what happened. I cried. Dito sulod sa akong opisina, naghila ko. When God said, let me tell you why I wait to help you. You need to struggle. Kinahanglan ka maglisod, usahay. Last month's been rough. Usay mag-feel ko sama sa mga disciples nagbugsay gyud we're not going anywhere. The wind, we work and the wind just holds us. 2.5 weeks ago I said we're going to finish DYE 102 this week. 12 chapters. We finished 6 chapters in 2.5 weeks. We're rowing against a really strong wind. For some reason, ang Diyos nagdesisyon nga magtugo kanato nga maglusod dugay-dugay. And I know God has a plan. Kabalo kong Diyos na plano. But I don't know what it is. Wala ko kabalo unsa man ang plano niya. Nga naman ang kinahanglan ni ini, wa ko kabalo. Si Jesus naghula nga mutabang kanila kay kabalo siya nga sila kinahanglan maglusod. So here's the question tonight. How did he know that? What did Jesus know about the disciples that we don't know yet from this story? Unsay iyang nahibaloan kabahin kanila nga kita wala pa nakakita, wala pa nakamatikod meaning a story. We find the answer in the story in Mark. Go with me to Mark chapter 6. We're going to look at verse 49. Mark chapter 6 verse 49.
Mark chapter 6, verse 49. Kung nasa amen. But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out, for they all saw him, and were troubled. And immediately he talked with them, and saith unto them, Be of good cheer, it is I, be not afraid. Apan sa diyang nga sila nakakita kaniya, nga nagalakaw ibabaw sa daga, sila nagdahong nga kinius ka espiritu, ug naninggit. Kay silang tanan nakakita kaniya, ug nagubot. Nagubot. I apologize, that confused me. Nagubot. Ug diha siya nakigsulti kanila ug nagiingon ngadto kanila, pagmalipayon, ako kini, ayaw kahadlok. Now here's something very interesting. And here in Mark, there's a huge detail nga gilaktawan. Sa Matthew, kinyang bahin sa story, diin si Peter naglakaw diha sa dagat. Dali sa Mark, gilaktaw gyud, dili gihiskot, or wala gihiskot. He doesn't even mention it. Here's what I think. Mark, most people agree who've studied, si Mark nagsula niining a gospel alang ni Peter. The Christians in the early church called Mark Peter's gospel. Si Mark nagmikuyog ni Peter for a few months or years, and most people think, I don't know if I should say most people, many people believe Mark wrote this gospel. He was the penman, but Peter was the voice. Could be wrong, but it does make sense here. There are details in Mark about Peter that aren't in any of the other Gospels. And therein naglaktaw siya under the guidance of the Holy Spirit. But it is interesting. Si Peter na lang naglakaw ibabaw sa tubig gawas ni Jesus. O ang Ginoo wala nagtugo siya nagputang sa iyang Gospel. In Mark, it skips right to the next detail. Look at 51. Mark chapter 6, verse 51. Kung nasa amen? And he went up unto them into the ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves. Sore means hilabihan. Sore amazed in themselves beyond measure, and wondered. Ug siya misaka nga to kanila sa sakayan, ug ang hangin mihunong, ug sila natingala sa hilabihan diha sa ilang mga kaugalingon sa walay sukod ug nahibulong. What were they so amazed about? Ang gahom sa Ginoo. Siya naglakaw diha sa dagat, siya nagsulod sa barko, diretso naghunong ang hangin. Natingala sila sa gahom sa Diyos. But look at the next verse. For they considered not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. They weren't even impressed by the feeding of the 5,000. Nakakita sila sa daghang milagro, mao nga wala na sila natingala sa gahom sa Diyos. Bisaya. Kay, meaning because nahibulong gayud sila diri. Kay, sila wala maghunahuna sa milagro sa mga tinapay, kay ang ilang mga kasing-kasing gipagahi. Nga naman si Kristo nagpadala kanila sa barko nga gawas kaniya. Tungod nahibalo siya nga sila kinahanglan maglusod. O nga naman sila kinahanglan maglusod. English. Because their hearts had become hardened to the miracles of God. Tungod kay ang ilang kasing-kasing nagahi na nato or kabahin sa mga milagro sa Diyos. One of the most amazing things about our human nature
pwede ta maanad sa bisan unsa. Mayo o dawtan. Makaabot ta sa punto sa atong kinabuhi nga nakakita ka sa hilabihan kadaghang milagro, mao nga dali wala na tay paki niya na kay syempre ang Ginoo kanunay maghimo niya na para nato. Our hearts can become hardened by God's goodness just like they can become hardened by sin. Nakakita sila sa daghan, hilabihan, kadaghan, milagro. Mao nga wala sila natingala sa diha si Kristo. Nagpagkaon sa 5,000 people. Nagahit na ang ilang kasing-kasing pinaagi. Dili in spite of. Pinaagi sa mga panalangin o milagro sa Diyos. That's why they needed to struggle. They had gotten used to God's miracles. Kanamong rason sila kinahanglan maglusod kay naanad na sila sa mga milagro sa Ginoo. Wala na tingala. Wala na nagdayig sa Ginoo. Wala pa nagpasalamat. Nagdawa lang. Kasagaran ni. Kini si Jesus. Siyempre, kanayang gibuha. So I just have one question tonight. Is it possible that we here at Truth Baptist Church have become hard towards the miracles that God has done for us? Mahimo ba nga nagahi na ang atong kasing-kasing kabahin o ngato sa mga milagro sa Ginoo ngayang gihimo alang nato? Wala na'y katingala. Wala na'y pagpasalamat. Mahimo ba nga wala na ta natingala? Wala pa ta mapasalamat ton? Kabahin sa gipang buhat sa Diyos diya sa kinabuhi ni Sophia. Mahimo ba nga wala na ta natingala, wala pa mapasalamat ton, nga ang Diyos may hatag sa bago giyon nga church sa Duaca property? Kanadali mahitabo. Si Brother Demovo na dito sa Dumaguete, 15 years na, wala pa sila nagpalit sa ilang una. Naius ka church dito sa Canada, dodo sa Toronto, Canada, nagsuporta sila na mo, pipila katuig, sukad pa sa murag 2017 sila nagsuporta na to. Ang pastor na dito, I think 25 years na, wala pa sila nagpalit sa ilang kagulong property, kay mahal kaayo dito niya ng dapita, millions of dollars. Karon, after 25 years, na old church nga for sale na, o sila nag-ampog yun, base ng Diyos, mohatag kanila sa paigong akord. By the way, that church sent us 1,000 Canadian dollars so we could buy that property. O wala pa sila sa ilang kaugalingon. Is it possible that maybe we've even gotten a little proud because of the miracles God has done for us? We think we're special now. Natingala ta sa una pero karon makasabot na siyempre ang Diyos mag-bless ka nato kay, we're good Christians, aren't we? Maybe we're just not amazed at God's miracles anymore. Kasi wala na ta, natingala. Pasing ka na mga rasong ang Diyos nag-decision, kinahanglan ta maglasod. Pasing ka na mga rasong maglasod ta sa itong mga relasyon. Pasing ka na mga rason maglasod na nga keep sa atong mga batanon
Mahimo ba ang Diyos nagtugo kanato nga maglusod tungod nagahita pinaagi sa milagro sa Ginoo? We're not amazed anymore, are we? Yeah, we have property. Okay. Nainom ba ka mo sa kadaghang sa oras sa atong giampo palang ni Sophia? Hadlok gyud dugay kayong surgery. Remember that? Pero humana na karon. She's in the best health I've ever seen. Naiubo karon, pero this year has been the best health I've ever seen. Nagblossom siya. Dali gyud ta malimot sa panalangin sa Ginoo kanato. Our nature is so corrupt. Ang atong kinaiya, corrupt gyud. Pwede ta maanad sa gahom sa Ginoo. I mean, is it possible that we aren't even amazed anymore when God uses us to win souls? Mag-share ta sa gospel, just, syempre, ang Diyos mo gamit na to kay Truth Baptist Church tari, ang Diyos kanunay mo hatag na to. Syempre, ang Diyos mo gamit ka na ako sa pagtudlo, sa pagwali, kay, syempre, I'm a pretty good Christian. And God looks down from heaven and says, pasing kinahanglan ka mo maglusod sa kadyot pa. Aron matinghala ka pag-usab sa akong gahom. Have we gotten used to it, Truth Baptist Church? Nahanad ba ta? Wala na katinghala. Siyempre, ang Diyos mo bless ka na to. Kay kita lang ang church tari sa dapitan mag-soul-winning. Why lain? So, siyempre, ang Diyos kinahanglan mag-bless ka na to. Kay kita ang iyang favorites. Asa man ang atong katinghala nga gamiton ta sa Ginoo. Ginoo, wala ko nakasabot nga anong man, ikaw ka na mo gamit na ako. Pero salamat. Salamat sa oportunidad mo, lagat kanimo. Kabalo ko sa akong tinuod may agi. Pero maggamit pa ka na ako karot. Asa man ang katingala. I want every head bowed, every eye closed.